amasasu ari yemwe none aha ni kuri prison yo prison basha prison centrale abantu barapfuye Jesus Christ jamani karabaye rero hem amasoro hemwe nimwinjire mu nzu umviriza nimwinjire mu nzu Jesus Christ Jimmy aha rero intambara iratanguye none boss aza gutehema aha intambara iratanguye jamani n'itsina rya Yesu yo Jesus Christ muri ngaho muza murava ngo nta masasu ari kuvuga amasasu ararenze abantu babuze naho baca kugira ngo bataha bari mu buzi bumwe butandukanye ngabo namwe ngaha muri groupe umwe wese abatunya ari kudandaza ikamba muza ngaha mutrenze induru ngo nta masasu ubu n'uwibereye hafi yaho biri kubera ivyo muza muhenda abantu rero muze muravuga bukebuke sendi dedefudede ntihaze kugira umuntu ibeshya cyangwa ihenda ibintu mubikurikirane neza. Nk'uko ubonye iyi videwo hari amasasu nagiye nibonera, bamwe bari mu Kanyosha abandi bari mu Kamenge, amasasu atambuka hejuru y'amazu y'abantu. Harimo rero igihe abantu nk'abadedemuza ikinyoma cyabo cyangwa igihuha cyabo bashaka kukubwira ngo ni ikigo cya gisirikare ngo umuyaga nkuba ngo biraturitse sava nibyo, ariko ntabwo mugomba kubyizera 100%, ahubwo umuntu wese akinga akomeze, kuko niba ubonye iyi videwo ubonyemo amakopora ava hamwe ajya ahandi. Rero ibintu iyo biri guturika biri ahantu hamwe ntabwo binyanyagira igisagara cyose. Iyo habayeho kubasitinga kwa stoke naka, iyo zone ni aha ni kuri pirizo, kandi abazi kambi ya Kamuha hiri n'abazi impimba ya Musaga hiri harimo agatera. Ni ukuvuga rero ubwo bibaye bigeze mu mpimba ya Musaga bivuye mu ikambi ya Kamuha, bivuze ko ubwo ziriya ngo zindi bari abantu baturiye ikambi ya Kamuha bose baba bashize. Ihere kugira rero umuntu uhendana, hari amasasu ari muri Bujumbura ari kuvuga menshi mu ntwaro nini n'into, ndetse bivugwa ko haba hari uburyo bwabayeho bw'abashakaga kujya gufata y'ibigwanisho bajya muri kudeta, cyangwa se hari ibindi bintu byateguwe by'abayobozi bari bariyo, ibintu bagashwanira mwa kiriya kigo mu bintu badashobora kuba bahuje. Natwe turi gutohoza amakuru, ariko nagira umuntu ugwa mu mporera y'umwanzi shetani, kubera ko ibara ryaguye, ishyano ryaguye. Abantu mube maso, aho bigeze ni bibi cyane, kandi mpamya ko Imana yari yabivuze ko ishyano rishobora kukoroka rikagwa. Ntawuzi rero, ahubwo mucunge no ku mipaka. Ndimo ndabaza abantu baturiye imipaka, ndimo ndabaza abantu bari hafi y'imipaka y'u Burundi na Kongo, y'u Burundi n'u Rwanda, ntabwo barabasha kunyishyura, ariko bo bari kumva ugwamo rw'imbunda bambwira bati turi kubyumva i Bujumbura. Aho rero njye navuga ngo umuntu wese yicungere. Naho sendi dedefudede nta kintu ijya ivugisha ukuri, ntabwo igeze ibwiza abantu ukuri, ntabwo igeze ivuga ukuri. Ibyo rero Kasipari baratuza ngo biri guturika stoke, n'ubu ngubu ibyo muvuga biri guturika, reba iyi videwo niyije aka kanya nayo ubwayo. Je nivuganiye n'umuntu uri kumusaga, arambwira ngo nibyo koko mu kigo cya gisirikare hari kumvikana ugwamo rw'imbunda nini n'into, ariko no hanze y'ikigo bari kumva amasoro acacana ko cyangwa acicikana ko. Ntabwo rero wambwira ngo ni ibiri kuba mu kigo gusa, cyangwa se n'ibintu bibaye mu kazone ka stoke naka. Ubwo ni amaburende yaba ari gushya se, ni indege zaba ziri gushya, ni indege irashya, ariko uhereye igihe byatangira biba byarangiye. Bivuze rero ko hano hari ikibyihishe inyuma. Njye ntabwo nkofirimye ibi cyangwa biriya, ahubwo umuntu wese atohoza amakuru muyasangizanye, kandi ntihagire umuntu ubeshya undi cyangwa ngo ateze undi igihuha, ahubwo mumenye ngo ese ibiri kujya imbere ni ibihe, ibiri kuba ni ibihe, ibyabaye ni ibihe. Aha rero izi mbunda ziri guturagurika uku, biri kuvuga uku,
navuga ngo ni akamaramaza cyangwa se ni agahomeramunwa ku gihugu cy'u Burundi, kiri mu mazi abira. Igihugu cy'u Burundi gisanganwa ibibazo, hari ibibazo by'inzara. Neva abayobozi bose basanzwe bamwanga, Neva nta muntu umuhumeka kubera ibibazo yagiye ateza bya hato na hato. Ntagire umuntu rero n'umwe bahenda, mwese nako mubizi kundusha. Jye yenda amakuru ufite narayababwiye, ariko ibi ngibi murabizi kundusha, murabyumva kundusha. Umuntu wese abe maso, kandi abe maso, ibi ntabwo byoroshye. Umuriro watanguye, uri mu basirikare, ibisasu biri gutambuka, abantu ndetse mwicungere kugira ngo mudapfa. Abantu bagenda ijoro narababwiye ngo mujye mutaha kare. Abantu batumva ndababwira hariya ku Musaga, nari nahavuze ndavuga nti hano ku Musaga, bisi zo ku Musaga, iri barabara ryo ku Musaga, ababyibuka nari nabibabwiye, nabihanuye Imana ibimbwiye ngo bagomba gutaha kare. None bamwe babugariyeho ntibatashye, abandi byaheza, abandi babuze iyo bajya n'iyo bajya, basize abana, basize ababyeyi, abataye akazi batugaye aho bakorera, abari gusahurwa, bari kwiba, kuko ibisuma buno byatangiye kwiba mu gisagara cya Bujumbura. Abantu bari kubomora amazu. Ni ukuvuga ngo hari akajagari gakuriye akandi kajagari. Rero ifo ko umuntu wese aba attentif ku bintu biri kuba ngaha, kuko ntabwo byoroshye vraiment. Urumva nk'abantu muri ngaho muza muravuga ngo nta masasu ari kuvuga. Amasasu ararenze. Abantu babuze naho baca kugira ngo bataha, bari mu buzi bumwe butandukanye. Ngabo namwe ngaha muri groupe, umwe wese abatunya ari gudandaza ikamba, muza ngaha mutrenze induru ngo nta masasu. Ubu n'uwibereye hafi yaho biri kubera. Ivyo muza muhenda abantu rero muze muravuga buke buke.